kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka sibahali zabagabisela lawa basegoli isimo esihle saseThekwini sihleli kamnandi thina sihleli kamnandi sila emsusankungu ngithe kusemsusankungu lapha endlini yamakhosi ngithe kusemsusankungu la msusankungu sisusa inkungu emqondweni emehlweni abantu sizosusa inkungu semsusankungu masila eThekwini sizokhuluma nje siyasabalala lokho abathi ukukhuluma general true sizosabalala siyasabalala lapha asikhuluma indaba sikhuluma izinto ezijulileyo ongeke wayiqonda kodwa ozobona uma siyithinta sikhuluma ngazo ukuthi kahle kahle lapha abantu bajulile noma besabalele begeneral nje bezikhulumela akufani nasegoli egoli sibuzana imibuzo kukhulunywe ngomndawo kukhulunywe ngendiki kukhulunywe ngani angisho ukuthi asikho lapho kodwa sizohlahla sizohlukanisa futhi ubuntu bethu nobumnyama bethu nokuvela kwabakuvela nemvelo sizohlukanisa lapho siyasabalala nje thina sizosabalala ukhuluma zibuko ke lo la eThekwini sila eThekwini emsusankungu sila kwa best wasithola nje la kwa best istudio iso lesi esikwa best ngoba sibona hleli lapha nje sivule istudio sisha la eThekwini asasebenzeli kwa H sisebenzela la kwa best ngase Brit City sisebenzela ngakhona ya sila emsusankungu sizothindane ingoni sikhuluma ngendaba yeZanusi Wesanusi Isanusi yini Isanusi Isanusi mkhulu before uqale I think uma ulahlekile ukhona imathematician bizwa Eric Weinstein uthi uma ulahlekile kwinto usucabanga ukuthi awu understand zinika isikhathi uzogcina uqondile isikhathi sakho uzosifuna kephi kuma comment sections cela ubhale kuma comment section ukuthi kahlahlwena uhalele ukuchazeleka kephi nakephi ukwazi uthola usizo khulu ukhulume ngesanusi wakhuluma ngokuthi kukhona abangoni abanezithunywa zendalo abanezithunywa zemvelo ya akwesithinte kanje ngoni yini Isanusi umoya wasendulo umoya wesanusi noma isithunywa sesanusi siumoya wasendulo kahle yilo muntu ophethe imimoya ngokuhluka kwayo phezukwakhe eminye ivela njengemimoya eyimkhuba njengabengoma ivela njengemimoya eyimkhuba kuye kodwa ayidominate noma ayikho dominant noma ayivelele eyikuphi kuyena emzimbeni wakhe noma emoyeni awuphilayo isanusi ke leso isanusi nje siphiwe isithunywa esidala isithunywa sokhokho isithunywa sasendulo kahle mawuthi uyabuka isanusi sizala laba bantu abathathu sizala wena sizala uma wakho sizala ubaba wakho isanusi uphinde sizala wena isanusi sizala umama wakho sizala ubaba wakho okay lesi sanusi lesi noma sizala wena sizala ubaba sizala umkhulu isanusi manje lapho ngoba ubaba uhamba nobani uhamba nomama umkhulu uhamba nobani uhamba nogogo yeah ingane yomfana ihamba nayiphi nengane yentombazana bahlukene nje kanjalo sizala wena sizala ubaba sizale bani umkhulu lezi ndlu zokufathi zintathu ngoba ubona nje isanusi sizala lapha isiphi kanti isanusi ilesi esingene umoya ongemumva kungenzeka ukuthi umoya wesizulwane sesihlanu isilwane sesikhombisa noma sesithupha isilwane sesishaka lombili noma isishaka lolunye isilwane seshumi noma seshumi nambili noma ishumi nanye isanusi ke lesi sihlanganisele imimoya yonke uthiwa
uyaqala bese uyabuya uyagcina noma bese uyabuya uyaqala futhi isuka kule point leni ingaka belumbe ekhanda iwashi banikanda balisusela kule moya emngaki elishumi nangaki nambili banikanda balisusela emoyeni elishumi nangaki nambili lo 12 hours lo 12 hours oyokanda 24 hours 40 something kuya kanje kuya kanjalo kuye bese kuhlangana unyaka inini bayisusele lapho ukuthi umhlaba unje awupheli lento ilokhu yenza nje ayipheli lento ibuye endaweni eyodwa iyaseculator lento kanje manje umkhuluma uthi Isanusi sinomhlobo ocishe ufane nesangoma usho ukuthini mawusho njalo angithi ngoba ngisho ngithi Isanusi uzizwe zonke amagumba amana omhlaba ngoba ngithi sizala wena sizala ubaba sizala umkhulu nasi sona ilesi sithunywa sendalo lesi ilesi sithunywa sokhokho lesi ilesi sithunywa sasemandulo mkhulu kwenziwa yini lesi sithunywa sibe ndala ukuthi asigugi njenge original no kwenzakalani hayi lesi sithunywa lesi siyavuseleleka njengemvelo angithi kufika ubusika kube khona ihlobo kube khona inkwindla kube khona into asahlobo sinjele sisithunywa angithi ngoba ngisho ukuthi simagumba amana omhlaba siwubusika silihlobo siyinto asahlobo siyinkwindla angithi uyasibona sine Isanusi lesi uphethe isithunywa sokhokho lo muntu uphethe isithunywa sokhokho ingakho lezi number bayisebenzise njengogweja njengogweje ngoba u0 no12 no6 yes u0 no12 no6 okusho ukuthi lezi number igcina kubani ku11 noma ku10 zigcina ku11 u12 usewu0 u12 uma nje sibuya loluthi selibuyela kuliya ku1 kanti liyoqala futhi lusuke kubani ku0 u0 no12 manje ngoba uyabona kuno12 la kube no1 u0 mubi kanti la igcina ku11 igcina nje ku11 u11 okusho ukuthi lento ekhona ngapha ikhona ngapha yiwu11 lo u11 uma ubona umuntu ethi mayebuka iwashi lakhe abona u11 abona u11 abona u00 ukuthi u12 o'clock ebusuku 0 bangaka abayi4 okukhona ngapha ukhona ngapha okusho ukuthi okuyisiqalo kuba isiphetho angithi uyayibona ingakho yonke lento uyibani iwu0 ingakho lento yini iliqanda umhlaba lo into eyodwa le isithunywa sasendulo ke leso siwubunye isithunywa sikabulenze munye isithunywa sasendulo ke leso unobungoma lomuntu obungadominateile unobuthandazi unobunyanga lo muntu lo kuyikuthi mawuthi uyabuka la uthi uyabuka kulento le ubungoma nobugedle semhlangene ngoba ubungoma bebebususela kuphi kubusanusi ubunyanga ubugedle babususela kuphi kubunyanga iyafana yini lento uyishoyo mkhulu nalabantu bathi bona baphiwe isithunywa baphiwa izangoma njalo baphiwe isithunywa baphiwe idlozi nobaphiwe nobunyanga nobugedle ngoba bakhona labantu baze bagqoke umuntu athi agqoke umNazaretha so isithunywa sasesontweni athi afake iphakhe ethi ebenzela idlozi manake uma ngithi mina
bekukhona inyanga nesanusi kuphela endulo. Bekukhona umelaphi nomboni womoya. Bekukhona umoya nani? Nomelaphi nemvelo. Bekukhona umoya nemvelo. Angisho ngokwemvelo mina. Ngikhuluma ngokwemimoya. Imimoya bekukhona inyanga nani? Nesanusi. Izanusi beziphiwe amandla okubona into engale. Kahle kahle umuntu obonayo usuke isithunywa sakhe sidabuke kulo moya wezanusi. Uma umuntu ephiwe ukubona hayi lokubona kubugebengu bokwakhiwa. Bese kuzothi uma umuntu elapha ubephiwe ubunyanga ukuphilisa. Ukwelapha okusho ukuthi uma unikwa ijazi eligreen usuke unikwa ijazi lokuphilisa. Lokukhuluma umuntu enze njani aphile ngoba lengilozi yezihlahla usuyithwele endwangini wena. Lengilozi yohlaza usuyithwele phi? Endwangini. Ingakho lesesithunywa singenayikhwama. Asinaso isikhwama indwangu ehlaza. Yazi emisho emkhulu yazi uqhamuka ini njengoba ugqoke leli jazi ulibona umbala wayo elangeni. Yebo, uzolibona ebukhanyeni. So usebenzisa lamandla owathola emvelo. Lemvelo ukuthi imhlophe. Yebo. Uthola amandla emvelo. Angithi lo mbala omhlophe uyisithunywa sokhokho ngoba mdala. Ukhanyisa leli jazi lakho. Ukhanyisa leli jazi lakho linika amandla ingakho ijazi eligreen kuyijazi lokuphilisa. Wakhuluma umkhulu ngathi lamajazi ama solar panel. Lama solar panel ngoba kutshena nje lento ihamba nemsebe. Irradiation. Yebo. Lento ihamba nemsebe nje. U-orange ubambe inyamazana orange. U-orange owempala lo kuthi Springbok ingakho babona belungu beyithathile bayibeka kuleya team yani yerugby. Ingoba iphethe lomoya ongowoqolo ongowokuhlangana. Angithi bagijima bazothi ubaba uMandela wahlanganisa irainbow. Kwaba irainbow bani nation. Ingakho bethathe impala iSpringbok bathatha impala bayisebenzisa njenge emblem yabo. Mkhulu kungabe abelungu babona thina sisebenzisa lembala yempala baqopshela lokho noma ngoba vele imvelo iyakwazi ukuyichaza noma ngaba uba uyabona ubungcwele bayo. Yebo imvelo phela iyayichaza akusiye kabantu. Isithunywa nje akusise sabantu ngeke uzuthi uyasithwebula ngeke uzuthi uyazivala unganyama ngathi uvala isithunywa. Ngoba isithunywa uma uthi uyasibuka isithunywa awu hey isithunywa uyasibona kahle kodwa isithunywa. Uyasibona kahle isithunywa. Awuma ngikuthathele nayi lento wami. Uyazi uyayibona lento wami le. Uyayibona lento wami. Uyibuke kahle. Sibeke ngalamkhuluze cace yeah. Uyibuke kahle kuno red kuno orange kuno yellow kuno green kuno powder blue kuno blue royal blue lo uzoba uphephule lo usuka kulo. Lo usuka kulo. Ngoba kuthiwa laba beyithunywa laba ukhulunywa ngalaba ukuthi bangamakhosi laba. Imako kuthi ngolonke usizana irainbow kukhona lento ecishiwe purple libizwa ngo-indigo. Yes, wuwo lo indigo. Uye ngqo exactly lo uphephule isithunywa samakhosi lesi. Isithunywa sasendulo lesi. Ubuye uzoba kunangu umnikazi wethunywa. Nangu umnikazi wethunywa. Uye lo white. Othi sizama ukuchaza la mhlawumbe umuntu ongaboni. La kukhona ilanga. Then kube khona othi ngibahluka ngama planet. Kuhluka ngama planets. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chaza kakhulu. Angithi uyayibona lento. Uyayibona lento lena. Izinyanga zokuzalwa kwengane lezi. U9.
9 months. Izinyanga zokuzalwa kwengane lezi. Ingane izalwa ihambe lolu hambo. Okucaca ukusobala ukuthi njengoba kuthiwa uzalwa ufumbethe, usuku ufumbethe lamandla onke kuyikuthi kuwe awakacaci. Kodwa anjani akhona kuwe ngokuhluka kwawo. Bese kuya ngokuthi iyiphi iplanet edominateile kuwe. Wasingibuza umbuzo obheda kakhulu. Yebo. Uthi sihambe physically kule mhlaba yonke noma sihambe ngokwamoya? Iyabheda lo mbuzo kodwa Uhamba ngokukamoya ngithi uhlele esibelethweni sika mama. Bese uzophuma ku 9 months wena. Kulo wesi9. Ngenzeka uqalela wazophelela la eduze. Kwani ukuphila. Ngoba naku ukuphila phela. amandla. Nawa amandla. Nangu umnikazi wokuphila. Lento khona ikhumbula lento kwa grade 9 ithi energy cannot be created nor destroyed, but energy can be transferred and transformed. Usuqedile. I-energy qhamuka la. Uqedile, angeke wamphikisa lo. Angeke wamthwebula lo. Isithunywa lesi. Asikwazi ukuthi ungasithwebula. Is it that's why umkhulu babiza nge-solar system, usola ushilanga? Yebo. Umelele lobu bukhulu lobu bunkulunkulu balomoya. Male ndawo. Yebo. Balomoya lo. Bonke babheke lo ukuze bakwazi ukwenzani ukuphila. Abakwazi ukuphila ngaphandle kwalo. Asibuye lana ke mkhulu. So le unejazi li-purple noma unejazi li-green njengala. Yebo. Liyas uthe wena ngokukhuluma nomuntu uyakwazi ukulapheka mawenze ngalendlela utshena abantu bakho ngayo. Kuphela nje mawuzala ulwa nemoya. Mawuzala ulwa nezimpi zane zomoya. Ngokwethunywa hayi ngokwedlozi. Ingakho ngithe idlozi alinani alinambala alinajazi idlozi. Idlozi lithatha phi ijazi? Imali mkhulu lamakhalazi aqhamuke elangeni ubovu most of the time siubona nini makuzo ubumnyama nomnyama buhamba. Ekseni nantambama. Cela ucacise why kuzoliwa ngo-red. Ngo-red ilapho imimoya iphakama kuphakama emihle kuphela. Ila imoya iphakama noma seliyoshona ilanga ila imoya ibuya yenza yonke yehlela kuphi phansi emanzini ngoba ukusemanzini kukhona phezulu. Ila imimoya yenzani ibuya phezulu ntambama ishona phansi. Lo red lo uzosefa. Uzohlukanisa lapha ulwa nale mimoya. Uyayihlukanisa ukuthi nina wena buya ngapha wena ubhilonga le wena uya le wena ule. Kusho ukuthi ntambama imimoya le mayibuya. Yebo. Lo mbala lo uhlunga le moya emibi ukuthi sale nobusuku. Kuphelele nje lapho. Kuphelele nje lapho. Lona umelela inyamazane lo. Ingakho sithi umelela uxolo lo mbala. Sichaza umoya wesanusi, umoya wesanusi lo. Umoya wesanusi lo. Asikafiki la kuyena. Uyelo awuthi manje uyabona na uyelo angithi uyelo. Kahle kahle lembala mawuthi uyayibuka abantwana lapha. Abantwana lapha. Abantwana lapha. Abantwana lapha. Kodwa laba kakhulu bangabantwana besifazane mawuthi uyababuka. Bangabantwana besifazane mawuthi uyababuka. Laba bangabantwana besifazane mawuthi uyababuka. Laba kuzoba abantwana ababomvu abachithi begazi. Mkhulu mina nayingane ina 6. Iyawathanda amakhalazi. Kungaba yilokho yini na? Yonke into ngisho ithenga impahla okugqoka ithanda izinto ezibright. Imibala ihamba nothungo lenkosazana kodwa iqhamuke elangeni. Ingakho kuthiwa uthungo lenkosazana ngoba lento iwumntwana ingane ayikakwazi ukuhlukaniseka ukuthi wena uyindoda noma ungumfazi ayikakwazi ukuhlukaniseka
isengadlala namantombazane igqoke yonke lezi igege zamantombazane yenze yonke into ihlekise kubhekele ngoba inomoya wodwa ayikwaze kona lengane le ayiyazi into okuthiwa isono lengane manje ngeke uzumtshele ngalengane ingane lezi ingane amakhosi lezi ngoba uyibona nje ziyimbala zinje baphethe ukuphila laba bantu ibona odokotela laba ibona abelaphi bakamoya ngoba ubabona benje Isanusi sisebenza kanjani? Isanusi sisebenza ngemimoya iyonke ihlangene isanusi sisebenza ngezinto zezwe sizokwelapha wonke umuntu okhona ngaphakathi kwani wezwe sizokwelapha yonke imimoya ekhona ngaphakathi kwani wezwe isanusi leso singudokotela womoya isanusi siphiwe onke lamandla alemimoya ngokuhluka kwayo Isanusi akusona isangoma. angeke kube isangoma phela Akuwona umthandazi. akuyena umthandazi Isanusi Umprofeti akusinga umprofeti Isanusi abaprofeti phela angithi uyabona ukuthi abaprofeti basuselwe kulabo bantu abenjani abasebenza enkantolo ngasho ukuthi ummeli noma ijaji bala abaprofeti mawuthi uyababuka wena abaprofeti amanga bawakhulumayo hayi abaprofeti phela iprofesi noma uprofeti bungamanga bheda kakhulu uprofeti bungamanga bheda kakhulu ngoba into yakhiwe kahle kahle izanusi mawuthi uyayibuka ngekhathi zakudala zabulawa amakhosi izanusi amakhosi avela ayibulala izanusi ngenxa yesimo sokuthi zazingakhulumi lokhu okufunwa yiwo amakhosi isanusi babukeli sifike endulo besisebenza ngethongo ithonga liwela kukhokho ithonga liwela kukhokho besisebenza ngethongo ithongo ubuthongo ukulala ulalele indaba ulele ulalele ini indaba besisebenza ngobuthongo inyanga ibisebenza ngobuthongo isanusi besisebenza ngobuthongo inyanga isebenza ngani ngobuthongo mayisebenza ngobuthongo kanjani nalo lolu vezelwa izinkinga eziza ngomoya izifo eziza ngomoya bese nikwa amandla nendlela yokuzelapha engaphethe khambi lo isanusi leso inyanga ivezelwa inkinga yomuntu ozoze ezofuna usizo la ilele itshengiswa ikhambi lani lesihlahla noma lama herbs okungamakhambi itshengiswe lona ukuthi hamba okhikhambela ukuthi uyeza umuntu ogulayo ophetho ukuthi laba bantu bobabili basebenza ngani ngokhokho basebenza ngethongo bobabili isangoma sisebenza ngani igedla lisebenza ngani ungaba imimoya yemvelo noma imimoya yokwakhiwa akweni mjeneni kanjani mkhulu phela for example nje mina ngithwasile nami lapha entwasweni ubufundiswa ukuthi uyabhula uyabhula kodwa kumele uqale ushisa impepho kumele uqale ukhanyisa ikhandlela mana isanusi besiyishise phi impepho besilikhanyise phi ikhandlela ngoba silele lapha ebuthongweni baso sembulelwa into kaNkulunkulu nazi inyanga ibiyilokuzana ibiyishisa nini impepho ngoba lo muntu uxhumana noNkulunkulu ngemvelo into le iphila kuye hayi ngemkhuba imkhuba le lokushisa impepho ukukhanyisa amakhandlela ngiyithinta mnguni ngize ngifinyelele ekujuleni kwayo ngiyithinte ngize ngifike ekuthenini kungani silobola kanti kwenziwa kanjani uma kufanele ngabe kuthathwa omunye umuntu ngoba thina singabangoni
asoni yiyo lento esihlehla ibuyela khona ubona imlanjwane singaka ibuyela le ekuthenini kahle kahle vele kwasekuqaleni kwakungeyikho ukuthi kwangalotsholelwana umkhuba oqhamuke nomkhulu ngoba bebona ukuthi bahambe belala izingane zabantu babenze abantu besifazane igqila zocansi bese umuntu wesifazane azala ingane angayazi ukuthi ingeyakuphi kwase kuvezwa lento yokulobolana nokuthathana ngoba benzela ukuthi ingane iqonde ngqo kumnikaziyo. Imake mkhulu yabona njengoba ukhuluma lento uvela ukuthi that's why imishado ingafani ngoba kusho ukuthi usikompilo of those people that chose ngaleyo ndlela leyo ngoba ngutshela nje mnguni ukuthi siyohamba size sifike ekuloboleni nasekuthatheni umfazi nasekuzaliseni ukuthi iluphi lolusiko lwemvelo hayi lokuvela so cancelishwa la olwalukuzanile olwalukhona ngoba abantu besifazane bebevela njengabantu abayini abazigqila zani zocansi ngalesi sikhathi babevela njengabantu abazigqila nobani obeqhamuka ubelala naye mayimbone muhle elale naye noma nobani obefisa noma evukelwe inkanuko ubelala naye agcina ingane engayazi ukuthi yakabani kulaba ingakho omkhulu bekhande inkomo basebethi akwenziweni akulotsholwane ukuze ingane ozoyizala ibe yakuphi ibe kaMnguni futhi ingakho bebethi kulichilo kungamanyala ukuzalela ekhaya ngoba bebenzela khona ukuthi uzaliswe umuntu oqondile osenjani osekuthathile ukuze ingane yakho ingabi ingane engazazi ukuthi izalwa ubani babevala leyo nto le ingakho manje uyibona ibuyele emuva sekukhona ini imlanjwane ingane seyizalela kuphi ekhaya ingane unoduli ayiki ingane ezala ingane kodwa umuntu ozala ingane umfazi osefaziwe ngoba bekubalekelwa yona lento yani yomoya womlandwane sekubuyela lapha emuva kulokho kwa cancelwa noma kwa nqanyulwa okhokho nomkhulu bethu ngilapho nje ya bengithi angiyithinte lapho ukuthi nje manje ngoba la eThekwini sisabalele asibheki endaweni eyodwa siyaxoxa nje bese ikhanda siyayixoxa nje